There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Kada su neka javna okupljanja u pitanju, poznata kreatorka se trudi da isključivo nosi stvari iz svoje kolekcije. Ko će to bolje ispromovisati ako ne ona sama? Da, imamo sutra reviju venčanica koju ćemo predstaviti u hotelu Metropol i ovo je kao uvertira, naravno smanjena verzija, ali ja nisam mogla da odolim pošto se prvi put meni te haljine koje trebaju da budu za devojke koje će da se udaju i po drugi i po treći put da stanu na ludi kamen, onda sam ja morala prva da obučem tu haljinu večeras, da to bude u 2012. Pa šta se desi u 2013. Nedavno je održala reviju venčanica jer ona na sve misli, a pitali smo je kada će Beograđanima predstaviti svoju novu kolekciju za 2013. godinu. Pa revija će biti sredinom decembra, naša jubilarna ta revija, a ovo je sada, znači sutra naveče venčanice i venčanice za mlade i za trudnice. Nova godina nam se polako ali sigurno bliži, a devojke su sve više u dilemu šta obući za tu noć. Perićka otkriva jedan mali savjet šta obući i kako dobro izgledati. Pa, znaš kako, dosta toga u trendu, ja bih preporučila prvo da imaju veliki osmeh na licu, da budu zadovoljne sobom, da obuku ono što su najviše vole da nose ove godine, ali šta je trend, da obuku nešto možda šljokicavo i da se, ako im stoji crvenu boju bi preporučila, da uđe onako srećno u 2013. A samim tim i crvena i bordo nijanse su u trendu. Koje su boje kičaste ovih dana? Jao, puno ti, ali ja te neke fluorescentne nijanse i te nitne, znači kad vidim nitne i bodlje, ja mislim da je to preterano sada postalo onako, zavladalo skroz kao trend i mislim da je već prešlo u neku vrstu kiča. Je li ovo bira ličnost godine? Ko po vama treba tu titulu da zasluži? Pa ja sam rekla, to su sportisti ove godine, za mene uvijek Novak Đoković sad ove godine i mnogo tih sportista sa olimpijade koji su bili, sad koji su dobili medalje, koji su učestvovali, a što se tiče estrade, stvarno ne znam. Za mene ličnost godine koja mi je estradno pomogla je Neda Ukradena, sad ne znam ko će da bude za Hello. Jelena ili Ceca? Molim? Jelena Karleuš ili Ceca? Ja znam, obe su meni trendi i obe su mi super i obe karakterišem kao super zvezde i super dive, tako da neki dalje ostanu onako kako jesu.